Reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza cyane inshuti bakunzi ba RGTV Rwanda. Twamaze tubasuhuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza cyane, ibyo byose bigende neza cyane kuri uyu munsi wa gatatu w'icyumweru, kandi tubifurize kugira amahoro y'Imana, kandi tubasaba kugumana natwe mukurikira inkuru zitandukanye tugenda tubagezaho haba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Birumvikana mu makuru atandukanye haba ari kugenda azenguruka isi, birumvikana yose tubasha kuba tuyabagezaho tanu kwa tanu, mukagenda mumenya aho isi igeze muri aya masaha. Rero icyo tubasaba, turabasaba gukora subscribe, mugakanda like na share, mugasharinga inkuru zacu ku nshuti zanyu, ubundi mukagenda mumenya amakuru agiye atandukanye aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, kugira ngo mugende mumenya amakuru agezweho, mubashe kuba muba update mu makuru yose tubagezaho kandi mu mpande zose z'isi. Birumvikana rero muri aka kanya inkuru bazane, murabizi ko ku wa 22 Gashyantare aribwo twamenye inkuru twese ko ambasaderi w'Ubutaliyani mu gihugu cya Kongo yishwe, cyangwa se yishwe arashwe. Rero akaba igisirikare cya Kongo cyahise gitangaza ko ari FDR yishe nyuma y'ubwo bwicanyi bwakorewe uyu mwambasaderi. Rero nyuma y'ibyo ngibyo ibintu bimeze neza cyane, byahagurukije isi yose, ibintu byose kubera ibyo FDR yakoze. Abantu bose bahagurutse bibaza ko uyu mwambasaderi yari ari kujya muri ariya mashyamba atabashe kubabwira leta y'igihugu arimo, cyangwa se ngo abe yasaba uburinzi bukomeye cyane, kubera ko yari azi ko agiye muri zone iri danger. Rero hagiye havugwa byinshi bitandukanye, byose twaba tugiye kuba tubibagezaho. Ibihugu byahagurutse bitandukanye kugira ngo babashe kuba bimenya amakuru nyayo. Rero kuri uyu wa 22 Gashyantare umvinganye inkuru y'incamugongo y'iraswa rya ambasaderi Luca Attanasio Umutaliyani muri Kongo Kinshasa, iri mu zagarutsweho mu binyamakuru hafi ya byose byo ku isi. Muri iyi nkuru turagaruka ku mubano wa FDR n'umuryango wa Saint Gidio w'Abataliyani wigeze kuvugwa n'uburyo hari guterana amagambo hagati ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za FDR. Ubusanzwe urupfu rw'umuntu uhagarariye igihugu cye mu kindi gihugu, uko byagenda kose rufatwa nk'amahano, cyane cyane hagendewe ku bintu washyira mu byiciro bitatu. Wahita ureba n'igihagararo cy'umudiplomate wo ku rwego rw'ambasaderi utitaye ku kuba afite ambasade ashinzwe aha cyangwa hariya, ariko bikanumvikana kurushaho ko umuntu nka ambasaderi ubusanzwe cyangwa urwego rwa ambasade ahagarariye ari rwo bikunze kwamagana impfu, guhohoterwa n'iyicarubozo biba bishobora kubera mu gihugu ahagarariyemo icyamutumye. Iyo bigeze ku muntu nk'uwo rero wongeyeho ubudahangarwa ahabwa n'amategeko mpuzamahanga, yicwa arwagashinyaguro, akicirwa mu butumwa yoherejwemo. Wongeyeho ko Attanasio yishwe bivugwa ko ari mu butumwa bw'akazi, biba bibaye ikindi kintu kiremereye. Impamvu birumvikana si Constance umuambasaderi upfuyemo iri mu bikomeza ikibazo, aho kucyoroshya nko kubusanzwe nk'umuntu wese nawe ushobora gupfa ku mpamvu zisanzwe. Ikindi ashobora no gupfira mu bikorwa byibasiraga indi mbaga y'abantu, nawe akabigwamo nko mu kabari asangira n'abandi, yidagadura mu manuka runaka n'ahandi henshi hashoboka. Rero FDR n'umuryango Saint Gidio w'Abataliyani mu mubano kadasohoka mu buryo budashidikanywaho. Iraswa rya ambasaderi Attanasio rwarapanzwe rero, ndetse uko yishwe bigaragaramo umuteguro wakozwe n'abahaga mu gukora ibikorwa nk'ibi kubera impamvu zikurikira. Rero Attanasio yiteguye urugendo mu gikorwa cyitiriwe gusuzuma uko inkunga y'ibiryo ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa ku isi PAM ritanga mu kugaburira abanyeshuri ikoreshwa mu mashuri mu gace ka Kivu y'Amajyaruguru. Kuri iyi ngingo uhita wibaza ni gute umuntu uri ku rwego rwa ambasaderi n'itsinda yarayoboye bakora urugendo rukomeye gutya nta burinzi bwa MONUSCO cyangwa igisirikare cya Kongo
bikakuyobera. Rero byumvikane neza ko bene ubu butumwa bwo ku rwego rwo hejuru ari ngombwa ko buhabwa uburinzi buhambaye cyane ko icyerekezo cya ambasaderi cyerekanaga neza ko ari mu gace karimo imitwe itandukanye yitwaje intwaro guhita ubijyanisha nuko abishe ambasaderi bari bamufiteho amakuru ahagije yaba y'uburinzi yitwaje by'ukuri. Binateye isoni kubona umuntu nk'uyu ugendana umupolisi umwe wo kumurinda, bivuga ko nawe yahanahasize ubuzima. Kuba ambasade yaba yarasabye uburinzi igisirikare cyangwa igipolisi cya Kongo ikabyimwa cyangwa se bakabyanga, kuba MONUSCO itaramenyeshejwe iby'urugendo cyangwa yarasabwe guherekeza ubu butumwa ikabyanga, kuba ambasaderi yarahawe abarinzi nawe akabiberekera, kimwe muri ibi ni ikintu gishoboka. Aha wahita wibaza impamvu yateye Atanasio kugira ubwiru ibikorwa yaragiyemo kandi azi neza ko ari ibikorwa bidafite ikibazo ugendeye ku mpamvu zitangwa twabonye haruguru. Rero uhereye mu myaka ya 2005 itsinda ry'abataliyani ryibumbiye mu muryango Sant'Egidio. Uyu ukaba hari umuryango uharanira kwimakaza amahoro ku isi ushingiye ku idini katolika ku isi, ufite icyicaro i Roma mu Butaliyani. Ryagaragaye mu bikorwa bisa nk'ubuvugizi ku nyeshyamba za FDLR mu bihe bitandukanye. Rero nkuru dukesha urubuga rwa internet rwa radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yo kuwa 31/2005 igaragaza neza ko Sant'Egidio yagize uruhare mu kwamamaza ibyavugwaga na FDLR yavugaga ko yafashe icyemezo cyo guhagarika burundu ibikorwa byayo byo kwitwara igisirikare. Rero Charles Murigade wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yatangarije iki kinyamakuru ko u Rwanda ntacyo rwitaye ku magambo ya FDLR ndetse naho yagize ati nimba amagambo yabo azagendana n'ibikorwa ni ukuvuga kwamburwa intwaro, ibyo bavuga byazatanga umusaruro. Gusa yongeraho ko ibyo bitazabuza ko abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bazayibazwa imbere y'ubutabera. Bivugwa ko kandi Sant'Egidio yakomeje kuhanyanyaza kugeza nubwo bamwe bafata amagambo yavuzwe n'uwahoze ari perezida wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete wasabaga u Rwanda gushyikirana na FDLR. Byose byabaga ari umwuka ugenda ukwirakwizwa n'uyu muryango wa Kiliziya Gatolika birumvikana. Rero nyuma y'imyaka 9 FDLR itangaje ko igiye gushyira intwaro hasi ariko bikaba amasigara cyicaro, Sant'Egidio yongeye kwerekana iby'umubano wayo na FDLR maze yitumira ku meza y'imishyikirano muri Roma mu nama yabaye ku itariki ya 26 Kamena 2014. Iyi nama kandi bivuga ko yateje imwiryane hagati ya leta y'u Rwanda n'iy'umuryango w'Abataliyani. Inama kandi yari yanatumiwemo umuryango mpuzamahanga twavugamo nka Loni, y'umuryango w'Uburayi, Ubufaransa. Binavugwa ko ibikorwa byose byategurwaga France yabaga ibyihishe inyuma, haba mu mafaranga byasabaga ndetse n'ubuvugizi byasabaga ku rwego rwa Loni. Rero iyi nama ya Roma ku mutwe wa FDLR warakaje cyane ubutegetsi bw'u Rwanda kugeza habinyujije mu kinyamakuru Igihe cyandikirwa hano mu Rwanda. Umwe mu bayobozi ba Sant'Egidio Padre Don Francisco yanditse ibaruwa ndende asobanura ko uyu muryango ukuriye nta ruhare ufite mu kwamamaza amatwara ya FDLR, nkaho yagize ati intego y'iyi nama kwari ukureba ubuziranenge bw'ubushake bwishyirwa hasi ry'intwaro kwa FDLR. Ibi ariko byatumye kwibazwaho aho umuryango wa Kiliziya Gatolika wihaye inshingano zo kuvugira inyeshyamba zishingwa gukora jenoside mu gihugu zitaturutsemo, cyane ko niyo hagira undi ubigerageza nibura yari kuva muri Loni yari afite intumwa zidasanzwe muri Kongo, haba urwego rwa gisirikare ndetse na politike birumvikana. Rero Sant'Egidio na ambasaderi Atanasio bihuzwa bite muri iki kibazo?
kibazo hagendewe kuko ambasaderi Atanazi yaragiye Rucuru ivugwamo ibikorwa bya FDLR hatitwaje uburinzi buhambaye, ndetse umuntu akashingira ku macakubiri avugwa muri iyi minsi mu nyeshyamba za FDLR. Ibi ubwabyo byerekana ko hashobora kuba hari ubundi butumwa Atanazi ashobora kuba yaragiyemo mu ibanga. Ubwo butumwa bikagaragara ko hari igice kimwe cyangwa byinshi mu bigize FDLR kitabibonyemo inyungu kigahita kimuhitana. Rero byanashoboka kandi kuba ibiryo bivugwa ko bitangwa na PAMU n'umuryango ugenzurwa n'abataliyani bifite aho bihuriye n'ibibeshaho FDLR mu buryo bw'ibanga ry'abataliyani, noneho hakaba hari uruhande rwashyizwe hirya ntirubibone kandi bigizwemo uruhare na Sant'Egidio, bityo igihande kitabyishimiye kikihimura cyica ambasaderi w'ubutaliyani. Wanavuga ko ukuboko kwa Sant'Egidio kutahagaze burundu muri FDLR ntiyababeshye, kuko uretse ibyo kuba uyu muryango waragiye ugaragaza ubuvugizi kuri izi nyeshyamba ariko u Rwanda rukabyitambika, byanashoboka ko wahinduye umuvuno wo gukora bucece ariko amacakubiri muri FDLR akabizambya. Urumva ko rero ni byinshi bigenda bivuga kwicwa ry'umumbasaderi w'ubutaliyani mu gihugu cya Kongo, akaba ari byinshi bigenda bivugwa. Birumvikana wakwibaza ambasaderi ahurira n'ibikorwa bya umuryango wa Kiliziya Gatolika, nawe byamwohera kubanza kumenya uko diplomasi y'abataliyani ikora, naho Kiliziya Gatolika ya Roma ihurira n'imikorere nk'iyo. Uko byagenda kose byaba ari nk'urucabana gusa. Kimwe mu byigaragaza nuko ambasaderi yishwe byateguwe kandi neza kugeza ubwo n'abamwishe batigeze bamenyekana mu karere karimo igisirikare cya Kongo ku bwinshi. FDLR ikimara kubona itangazo leta ya Kongo yashyize hanze rishyira mu majwi ku rupfu rwa Atanazi, nayo yahise isohora irindi bivuguruza, ndetse izi nyeshyamba nazo zihita zishyira mu majwi ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. FDLR inongeraho ko ahiciwe uyu muambasaderi hagereye ibirindiro by'ibisirikare by'u Rwanda, hegereye ibirindiro by'igisirikare cy'u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ndetse ko aribo babazwa iby'urwo rupfu. Uko byagenda kose ambasaderi mu gihugu ntabwo atandukanywa n'ibikorwa bya bene gihugu akomokamo, byaba ibishingiye ku nyungu za leta ndetse n'abikorera ku giti cyabo, birimo n'ibyo Sant'Egidio. Iyi nkuru ku rupfu cyahitanye ambasaderi Atanazi ndetse n'intuguda ziri muri FDLR zaradateje agatotsi hagati yayo n'abataliyani binyuze mu muryango Sant'Egidio. Birumvikana rero tuzagenda dukomeza kubakurikirana byinshi bigiye bitandukanye bigenda bivugwa kuri iyi nkuru. Urumva ko ari byinshi bigenda bivugwa mu kubwicanyi bwakorewe uyu mwambasaderi muri Kongo. Birumvikana ambasaderi w'ubutaliyani muri Kongo. Reka rero mbashimire, bifuriza komeza kugira umunsi mwiza.